siyawukhupha shutha kwanwe siyawukhupha wona siyawukhupha shutha kwanwe siyawukhupha Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu owaziwa ngejongo lendiya ezinkundleni zokuxhumana nako TikTok. Usetholwe ukugxekwa ke laphana isizwe sama Red Nation ezikamthandeni ukuthi enze ivideo ke laphana apromote ukhuzani bese ufaka igama likaMthandeni ke laphana wengane zakwethu. Uma wayibona ke le video wengane zakwethu mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ongayibonanga ke laphana wengane zakwethu ngiyacela uthangele laphana ke kwi comment yethu yokuqala uzoyibona ke le video yejongo lendiya lipromoter ukhuzani bese lifaka igama likaMthandeni bese ngizwa ke wena ukuthi ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo etsha si channel siyabonga.